iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tuvuga ntawe ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye cyane cyane abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego zitandukanye ariko ari umukuru w'igihugu akaba ariyo manini kurusha yandi. Sam na amahoro. Na amahoro cyane. Mu kanya nahoze ndeba byinshi mu bihugu bya Afurika iyo bigiye gukora amatora bifunga imipaka. Ni nako byagenze kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaraye isohoye itangazo rifunga imipaka yo mu mazi, iyo mu kirere n'iyo ku butaka. Kuki abanyafurika iyo bagiye gukora amatora ubundi bafunga imipaka? Hari impamvu nyinshi zishobora gutera gufunga imipaka. Icya mbere ni relation ziba zitameze neza ku rwego mpuzamahanga. Kwikanga ibitero bivuye hanze y'igihugu, icyo ni icya kabiri. Ikindi ni ukugira ngo ibintu barusheho kubikora mu bwiru. Ni ukuvuga ngo guverinoma ibiriho n'ifite ububasha bwo gufunga iyo mipaka ntabwo ari abo baba bahanganye. Ntabwo wavuga ngo ngiye ubwo nitegura kuba perezida ndategetse ngo nimufunge imipaka. Ni ukuvuga ngo ubu uriho niwe uvuga ngo bafunge imipaka. Ni ukuvuga ngo guverinoma ibihari niyo ibitegeka. Babyita ngo ni impamvu z'umutekano. Icyo cyemezo rero buri gihe kiba gifavoriza umuntu usanzwe uri ku butegetsi kuko bikorwa mu nyungu ze. Icya mbere harimo no guhisha ibishobora kuva mu matora kugira ngo babashe kubikontorora. Kera kabaye abantu bo muri Western babashaga kugenzura itangazamakuru ryabo, ariko uyu munsi ntabwo bigikunda. Barigenzura ku kigero kinini gishoboka ariko not cyose. Niyo bakurikiranye nabo usanga hari ibintu bimwe na bimwe bagenda bigongaho. Gufunga imipaka ntabwo ari kuvuga ngo nta muntu uri buze kujya muri Kongo, ahubwo haraza kujyayo umuntu uri authorized. Ni ukuvuga ngo umuntu wemerewe uri buze gutangaza ibiri buze guhura n'ibyo gushaka kwabo bashaka. Ntabwo bashobora kukotoriza kandi wenda uri against guverinoma isanzwe. Ibyo bintu ni ibintu biha amahirwe Etienne Tshisekedi yo kongera gusubira ku Felix no umungu wa Etienne. Ni ukuvuga ngo bimuha amahirwe yo kongera gusubira ku buyobozi. Ari nka Katumbi cyangwa ari Martin Fayulu n'abandi, ntekereza ko batahitamo ibyo bintu. Bo n'abantu baba bashaka ibintu byabo wenda bice mu mucyo. Ariko ntabwo Tshisekedi ari uko bimeze. Ibintu bye bibe ari ibintu biri organized, bigenze nk'uko yabiteguye. Si umwihariko we gusa nk'uko wabivuze ni denominateur ikome y'ibihugu bya Afurika. Indorerezi kuzirukana cyane ko nazo rimwe na rimwe nta kintu ziba zimaze. Iyo bavuze ngo barazirukanye bakwereka umurongo nyine bashatse. Iyo bavuze ngo bazemeye bemeye izihese, bazemeye mu kahe gace. Ibyo ni ibintu bigenda bitezwa imbere kubera yuko guverinoma zigenda zishyirwaho mu bihugu byinshi by'isi, zishyirwaho n'abantu bamwe. Icyo nyine abantu bita ubwiru, cyangwa se deep state cyangwa se thinkers nkuko babita mu buryo bwinshi, twa dutsiko tw'amabanga. Rero kugira ngo babashe gusohoza imigambi yabo ni ibintu bisaba kuorganiza ibintu mu murongo, cyane ko abaturage b'isi abenshi bari kugenda bahumuka. Yego. Uko guhumuka kwabo rero bisaba ngo barimite ku makuru. Niyo barimise nabwo barishakishiriza, ntago abantu bakiri yego mwidiye. Ntekereza ko ari yo mpamvu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yateye ikirenge mu bindi bihugu si umwihariko wabyo bisanzwe bifunga imipaka iyo mu mazi, iyo mu kirere, ahantu hose hanyura umuntu no ku butaka. Kugira ngo umuntu uri buze guparticipa mu matora aba ari umuntu watekerejweho kandi aba afite umumaro, apana umuntu wese winjira. Niyo mpamvu.
ni amatora rero nuko ari byo nari mpereye ariko tugiye kuyareba mu rwego rw'ubukungu na politiki. Aya matora afite ingaruka ki kuzatorwa uwo ari we wese yaba mu bukungu na politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo se uhabwa amahirwe koko ni Tshisekedi nk'uko benshi babivuga cyangwa babibona. Ariko aya matora yatangiranye inenge, yagomba gutangira saa 12 z'igitondo, ubwo ni saa 1 z'i Kigali, ariko ntabwo isaha yubahirijwe ko byageze ku saa 3 aya matora ataratangira, intonde z'amatora zitaramanikwa, abakozi ba komisiyo y'amatora bagikomeza kugeza imashini z'itora ku masite nko mu ntara ya Kivu y'Epfo, kuri site ziri mu mujyi wa Bukavu. Nahoze mvugana n'umuntu uriyo saa 3 zageze amatora ataratangira, abaturage bari bagitonze imirongo. Hano muri Kivu y'Amajyepfo niho Denis Mukwege bikekwa ko yiteze amajwi menshi. I Lubumbashi muri ho Katanga naho byageze saa 3 amatora ataratangira. Mu mbuga mukuru Kinshasa naho byageze ku isaha ya saa 3 amatora ataratangira. Agana mu masaa 1 umudepite witwa Francis Kalombo nawe yabwiye ibitangazamakuru ko isaa 3 amatora yari ataratangira. Bisa nkaho nyine ni amatora ari kuba mu buryo buri controversial. Reka tuyarebe Sam, aya matora avuze iki mu karere? Amatora yo muri Kongo ni amatora akomeye cyane bigendanye na potentialite y'igihugu cya Kongo. Nubwo twavuga ngo si ibintu byacu, ariko buriya umuturanyi wawe aba ari umuvandimwe w'agahato, niko bundi abantu bajya babyita. Nuturana n'umuntu ni umuvandimwe wawe, once agize ikibazo inzego z'umutekano zihera kuri wowe. Ntabwo bavuga ngo uyu muntu ntabwo tuziranye, zihera kuri wowe, uba ugomba kumenya uko ibintu byagenze. Niyo mpamvu ari nk'abakongomani ushobora ese kuki muri kwita ku bintu byacu? Ni ngombwa tugomba kubyitaho koko, turaturanye, tuva indimwe by'agahato tubishaka cyangwa tutabishaka. Ni amatora agomba kugira ingaruka mu karere, cyane cyane ku bihugu bihana imbibi na Kongo. Ni ukuvuga ngo twebwe nk'ibisanzwe uko twibanda ku cyiciro cy'ubukungu cyangwa se ku bijyanye n'icyo abantu bashyira mu nda cyangwa ku mufuka, ni icyo ngicyo amatora baturebaho, kugira ngo n'abarwiyemezamirimo bashaka gushora imari yabo muri iki gihe cyangwa igihe cyazaza bamenye ukuntu bagomba kuza kubitwara bivanye n'ibizava mu matora. Ni icyo cyonyine gituma tugomba gukurikirana amatora yo muri Kongo. Biragaragara ko rero ukoresheje amastatistike, biragaragara ko aya matora yo muri Kongo azadindiza ubukungu bw'akarere, kuko azasiga ateje ibibazo no kutumvikana hagati y'ibihugu. Kimwe cyo kuba barangije gufunga imipaka, ni ukuvuga ngo deja abacuruzi ntabwo bari buze gucuruza. Hataza umuntu uri buze kuzinduka ararajya amakomande akibwira ko azayajyana i Bukavu cyangwa i Goma cyangwa ahandi. Icyo ni igihombo ku muntu uri bucuruze, ni igihombo kandi ku muntu uri buze kubigura. Abafite izo projet bashaka babyihorera. Ikindi amatora ari buze guteza kutumvikana ku bihugu by'akarere byose bihana imbibi na Kongo. Uretse kuri ibyo bintu by'ubukungu, ashobora gukurikirwa n'intambara. Kuba wenda ari Tshisekedi uzayatsinda byose ibintu ngarukaho, kuko izo ngamba zose zirimo gufatwa niwe zirimo gufavoriza, niwe zirimo guha amahirwe. Hanyuma abandi nabo biteguye kutemera amatora nk'uko bisanzwe muri Kongo. Ariko kuri iyi nshuro ntabwo bifite ubukana nk'izindi nshuro zagiye zibanza. Ndetse byanatangiye mbere, hari ibiro by'itora bimwe na bimwe bagiye batwika muri Kongo, abantu barabizi, impapuro zikabura, abantu bakurikirana amakuru buri munsi barabizi. Ibyo ubwabyo ni ibintu byagaragaza ko hazaba umwuka mubi mu matora kugeza umunsi wa nyawe ugeze. No kuba ugeze ni amahirwe akomeye cyane, kubera ko hagiye hatutumba intambara muri Kongo yashoboraga no gutuma uyu munsi utagera. Ariko ibihugu cyangwa se imiryango mpuzamahanga yagiye irushaho gukomakoma kugira ngo uyu munsi uzagere. Ariko se ko wageze, ni iki kigiye gukurikiraho? Deja bakimara gufunga imipaka, ubuhahirane bwashize paka igihe amatora azarangira. Wibuka amatora yo muri Kongo biramenyerewe ko atajya arangira peacefully, mu buryo bw'amahoro, akurikirwa n'imvururu. Abo bantu bari mu mvururu ntabwo baba bagiye ku kazi, baba barimo guteza ibibazo. Ni amatora azongera impunzi zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihugu baturanye. Ni amatora Tshisekedi azatsinda, ariko kandi wibuke nibwo afite igitutu cy'amahanga, afite igitutu cy'abakongomani bano ba M23 n'abandi n'izindi alliance bagiye bishyira hamwe kugira ngo bafatanyirize hamwe kugira gute kumutsinda. So
ikindi azarema urwango rukomeza mu gihe yaba ari Kisekedi ukomeje nk'uko byitezwe bizagira ingaruka ku bihugu ubu Kenya yarangije kwiyongera ku banzi ba Kongo, Uganda nuko bimeze, u Rwanda byo birasanzwe urumva. Ndayishimiye na Kisekedi basa nkaho umwe ari left hand y'undi, ariko ntabwo ariko bizakomeza kubera yuko Ndayishimiye ni umuntu waje mbere ataramenya iby'iyi deal ya politike yari iri mu karere, ariko agerageza ubu noneho ibintu bye bikora mu ibanga. Abantu bagiye bakurikirana politike ya Ndayishimiye, perezida w'u Burundi. Ni perezida ushaka kubana neza n'u Rwanda akongera akabana neza na Kongo. Ibintu bigoye gutera iyo karita mu gihe perezida wa Kongo nawe ari umuntu w'amarangamutima cyane, niko navuga. Ntago iyo politike arimo gushobora kuyikina, we aridekara akavuga ngo twebwe nta bintu dushaka n'u Rwanda. Ni ikibazo ntabwo ushobora kugirana ikibazo n'umuturanyi uvuge ngo uratuza. U Rwanda barwita rutoya, barwita iki, ariko rufite ukuntu rumeze ku rwego rw'isi, ku rwego rwa diplomasi yarwo, ntabwo iri ku rwego rwa Kongo. Ibyo bintu abantu babyemere, nubwo Kongo iruta u Rwanda muri superficie z'ubutaka, ariko ntabwo iruta u Rwanda muri superficie diplomasi. U Rwanda ni ikindi gihugu gikubye Kongo inshuro utabara mu rwego rwa diplomasi, ubwo turamutse tubibaze muri kilometero kare wenda niko navuga. So ni ibihugu birimo guhangana, abakongomani bo bafite ukuntu bishizemo intero yabo, abanyarwanda ibyo byose badushinja, ariko ntabwo ari ibintu byiza gushwana n'u Rwanda, cyane cyane muri iki gihe cy'amatora, gushwana na Kenya muri iki gihe cy'amatora, gushwana na EAC. Yakoze amakosa yo kwirukana ingabo za EAC hariya. Ni ukuvuga ngo izindi mvururu zizatera muri Kongo bazaba bafite vote, ariko twe twashatse kugarura amahoro biranga. Ubwo babirukanye rero, ikindi kintu cyakurikiraho ni intambara ishobora gushyamiranya Kongo n'igice cy'uburasirazuba cyayo. Ubwo no kuvuga ngo ibihugu biri muri East African Community bishobora guhangana n'ibihugu na Kongo n'ibindi bihugu bike cyane byo muri SADC, bike nka South Africa, kuko kubera diplomasi y'igihugu cyacu urwego iriho buriya yageze muri SADC ibateza kutumvikana. Ibateza kutumvikana, bajya muri Angola baravuga ati njyewe muri nari umufatanyabikorwa, nari umuntu ukina role y'abakataliste yayo muri Katari yo kunga. None ndi gute nibuze gutanga ingabo muri SADC zijya kwirukana M23? Mozambique ntabwo ishobora gukora icyo kintu, ijye gutanga ingabo zijya kuri against u Rwanda, kandi ifite ingabo, kandi nabo bafite ikibazo iwabo ndetse kiri gukemurwa n'u Rwanda, gifite uruhare, u Rwanda rufite uruhare rukomeye cyane. Zimbabwe ntabwo iri tayari kurwana n'u Rwanda mu rwego diplomasi. Hari nubwo abantu batakunda kubimenya, ariko hari role u Rwanda rurimo gukora mu nzego z'ubuyobozi zo muri Zimbabwe, barimo barabigiraho. Sure. Ibyo mperuka ubwo n'abazimbabwe bohereje ngo abarimu mu Rwanda. Oya, si ibyo gusa, ibyo twamenye n'abantu bo muri Zimbabwe barimo gutozwa iby'imiyoborere muri RGB n'ahandi bagenda bakura ayo makuru. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwabashije gupenetra muri cya cyuka cya SADC, muri wa muryango wa SADC, kugira ngo bataza guhuriza imbaraga zo kohereza. Uyu munsi SADC yibesha ikazana ingabo, ntabwo ari ibintu byayikundira. Yaba ari nkaho ari South Africa na Kongo birimo kurwana n'u Rwanda, ibintu mu by'ukuri bitahira Kongo. Ikintu tugomba kwitega mbere na mbere ni umusaruro. Igihugu cya Kongo iyo kigize ibibazo si ibintu byo kubeshya, uretse n'iyi Afurika y'Iburasirazuba, ni hafi ya Afurika yose. Kongo ni igihugu kigira ubutaka bwera, uri kumva, kandi bwera abakongomani badahinga birimeza. Abandi bagora mu ishyamba batema ibiti by'igiciro kinini bacuruza, sibyo? Icyo gihugu gifunze imipaka today. Hagwa imvura, ari nk'ibice bihora bigwamo imvura seasonal, bihorera, sibyo? Ugafata igihugu nk'icyo kiri filitire ukagishyira mu ntambara, ubundi yari intambara wenda iri mu gice kimwe cy'uburasirazuba, none bisa naho ishobora kototera hafi igihugu cyose.
dushobora gutuza gute? Reka tujye ku ntambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo igihe byabaga. Ni ukuvuga ngo Afurika yose yari ifite imidugararo, abantu babigiyemo babireba bavuga ko ari intambara y'isi ya Afurika. Iyo kiza kuba biriya bintu biza kubera nk'i Burayi yari kuba ari intambara y'isi ya gatatu. Abantu barabizi ibyo bintu barabizi. Ni ukuvuga ngo nicyo gihe cya mbere Kongo yagize ibibazo, noneho Afurika yose igahita ihungabana. Ibibazo bya Kongo rero ni ibibazo bireba Afurika. Igihe cyose azaba atari amahoro, ibigendanye n'ubukungu, ubwikorezi, ni ibintu bigenda bipfa. Aya matora rero azadukoraho cyane. Abantu banabyitondere, ni amatora agomba kudukoraho kuko ntabwo azaba mu mahoro. Hari bagomba gushiraho Kisekedi, ariko abapoza be barakomeye, ndetse barimo barahuza imbaraga kugira ngo babashe kumurwanya. Igihugu cyose kigiye mu ntambara ntabwo kiba kigiye muri production. Intambara si production. Intambara ni ukwica abaturage, intambara ni ukwicwa n'inzara, intambara nyine nicyo ngicyo itanga. Nibyo bintu abantu bose bashobora gutegereza kuri Kongo. Ni ukuvuga ngo dufite impunzi nyinshi cyane zizaza mu bihugu bituranye na Kongo. Ndetse sama hari ibimenyetso by'ibanze by'uko koko Tshisekedi ari ugomba gutorwa. Yego, ibimenyetso bihari ni uko ingamba zose ziri gufatwa nko gutinda kw'amatora. None se urabibaza Fayulu, urabibaza Katumbi, urabibaza Kabila. Ibyo bintu guverinoma iriho niyo ibigira gute igomba kuba ibisetinze. Barabitinza, harimo no kunaniza abatora bamwe bataza no gutora. Kuko n'ubundi amatora amwe araza kuba n'imfabusa. Ibyo bintu abantu baraza kubibona. Icyo ni icyambere. Kuba hari ibikoresho bimwe kugeza aya masaha turi gukora bitaragera ku biro by'itora, bishobora no kutazagerayo. Ibyo bintu bifavoriza nde? Kisekedi. Nureba n'uduce bitarageramo, ni uduce Kisekedi adafitemo amahirwe. Abantu baze buriya buri umuperezida, nimba Putin aturuka muri St Petersburg, biba bivuze ko aribo bantu yigaruriye imitima cyane. Baba bagomba kubona ibintu kare byo kumutora hakibona. Mu gihe mu zindi ntara nko muri Chechnya bashaka kuba ati harasima afite nk'amahirwe, bakavuga ati nimushake muzabijyaneyo saa 9. Ayo majwi atinda kubarwa. Ni ukuvuga ngo hafi y'ibice byose bitarabona ibikoresho by'ibanze ngo batoreshe, ni ibice n'ubundi Kisekedi adafitemo amahirwe yo gutsinda. Muri Kongo rero ibintu byaba bisekeje, bishobora no kurangira ibyo bice bidatoye, noneho aho yatoye n'ubundi akaba ari uba perezida wabo. Noneho bikaragira abaye perezida w'igihugu cyose nyamara aratowe mu gace kamwe. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu n'ubundi bifite inyungu cyane kuri perezida uriho. Yego. Hanyuma wari urimo uvuga uti bizakurikirwa n'umwuka mubi. Ibimenyetso by'uko aya matora azakurikirwa n'umwuka mubi urenze wari usanzweho. Byo ni ibihe? Ni ukuvuga ngo umwuka mubi ubundi wari usanzweho, abenshi batekereza ko ari kugira ngo amatora ataba, cyangwa se itariki y'amatora itaba, bivanye n'uko Kongo ishobora kuba yarinjiye mu ntambara n'ibihugu bituranye. None umunsi w'amatora urabaye. Ubaye ariko hari igice kimwe cya Kongo y'Uburasirazuba kitumva kimwe n'ikindi gice cya Kongo gihari. Ubundi byari M23, ariko harimo aravuka alliance yiyunga kuri M23 kugira ngo bagire imbaraga zo kurwanya leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Kisekedi. Ibyo bintu bibaye mu gihe cy'amatora. Ni ukuvuga ngo uwo mutwe urakomeza kugenda urushaho kugira imbaraga. Icyo ni ikimenyetso simusiga ko nyuma y'amatora bazavuga bati ntabwo twebwe twemera ibyavuye mu matora. Nimba wenda nka Kivu ishobora kudatora cyangwa se igatora nako bati twebwe n'ubundi ntabwo twigeze dutora Kisekedi, ntabwo twigeze dutora guverinoma iriho. Iyo ntara akaba ari ibintu ishobora kwishiraho igatangiza intambara ihoraho kugeza kuri balkanization cyangwa se kugera ku kwiyomora bati twe ntabwo mudufata nk'abakongomani. Ariko na Tshisekedi yatangaje ko Masisi na Rucuru ho batazatora. Wibuke Masisi ni intara y'Abanyarwanda, babita ngo iki? Abanyarwandafone. Ya, abantu bavuga ikinyarwanda. Rucuru the same. Urumva? Tekereza uvuze ngo nimba avuze ko abantu batazatora ari ibintu bagomba kumenya. Bari bakwiriye yuko ubundi abaturage baba bati ubwo tutazatora none natwe ntabwo tuzemera imyanzuro ya guverinoma izashyira uko ntabwo ari twe twayishyizeho.
ni ibintu biba byumvikana. ariko we icyo yatanze nka perezida ni ikibazo cy'umutekano muke. Kongo yose ifite ikibazo cy'umutekano muke buryo yose Kongo yose ifite ikibazo cy'umutekano. gute sawa? Umutekano muke ndi kuvuga ni insecurity ya ubucuruzi bwa Kongo ni ubucuruzi bw'amagendo. Cyo abantu barabizi. Hari magendo zikorwa na Kiliziya Gatolika, hari magendo zikorwa n'imiryango bita itegamiye kuri leta, hari magendo zikorwa n'izo za ONU, urumva? Nta mategeko ahamye abakongomana hari bakurikiza. Urumva? Kandi izo magendo zose buriya ziba ziri economique. Kubera yuko nka ONU ntabwo yakora amagendo muri Kongo ngo izazifata agace kabe ko muri Kongo, hoya igamije gutwara iby'agaciro biri muri icyo gihugu. Kiliziya Gatolika nta gahunda ifite yo kwigisha roho z'abantu, nayo igamije gusahura iby'ubukungu bizatunga abanyeroma cyangwa se abanyaburayi tubyite gutyo. Abakongomani nabo bariho bagamije kugira ngo bikirire bisa naho igihugu cyabo kitabareba. Ibyo rero biri muri Kivu, biri muri Katanga, biri muri Kinshasa, biri ahantu hose. Abantu baba muri Kongo barabizi. Ni umuco niko nabyita. Ibyo bita ngo kitu kidogo. Ni ukuvuga ngo abakongomani ni ibintu barangije kuadapta. Rero ibyo bintu ni insecurity mu busanzwe, ni umutekano mukeya, nta bintu kimwe, nta bintu hafi ya byose bikorwa mu buryo butemewe. Ibyo bintu ni umutekano muke, niho uhera kugeza igihe noneho hazabamo imvururu zigira gute zigumaho zihoraho. Ni ukuvuga ngo ni amateka abasa nkaho agiye kwisubira, niko navuga. Ibintu bishobora kuzarangira Kisekedi azatorwa, ariko imanda ye azayimara mu ntambara kugeza no kuzamukurikira. Kandi nabyo ni ibintu bifite inyungu ku bazamushiraho, kuko bo bafite inyungu mu guteza akavuyo muri Kongo. Abimitse Kisekedi ubushize, Kisekedi ntabwo ari umunyapolitike tuzi, twari tuzi se ubundi wenda Etienne Kisekedi, ariko kuko umuhungu we rero akuriye mu mihanda yo mu Bubiligi yari yarangije gufata propaganda z'abanyaburayi, niyo muntu bagombaga kuza bakimika. Buriya twari kwemera byubize politike ya se kurusha y'umuhungu, baraza bamushiraho kugira ngo bamukoreshe. Rero nkuko tumenyereye politike y'abantu bo mu burengerazuba bw'isi, ni uguteza akavuyo, divide and rule, mpore mbateranya kugira ngo mbashe gusahura ubukungu bwanyu. Kongo rero nibyo bintu bigomba kuyibaho mu buryo uko byagenda kose. Bazamurwanya bate aba bantu baba Martin Fayulu, ba Katumbi na ba Mukwege namara gutorwa? Abenshi ntabwo ari abopoza, hari abantu baba bari aho ngaho batari n'abopoza. Nta nubwo Kisekedi wenda nka Fayulu nawe ni umuntu w'umupro-Amerika cyane. Abopoza bari hariya bakomeye se ni bande? Bavuga ngo ba Katumbi, abantu nk'abo ngabo. Ariko hari abantu babereyeho guteza akavuyo gusa. Mu by'ukuri ushizeho Kisekedi cyangwa ugashiraho Fayulu, abantu babiri ugira ngo baratandukanye. Buriya politike zabo ni zimwe. Fayulu umwimitse ashobora kutumvikana, n'ubundi ntabwo ashobora kumvikana na Yase. Ni umuntu w'umupro-Amerika, udashobora kumenya ukuntu atekereza. Urumva? Rero n'ubundi ni ugutera ikirenge kandi Fayulu ari mu bantu bafite amahirwe menshi cyane. Ni ugutera ikirenge n'ubundi mu cya Etienne Kisekedi. Felix Kisekedi. Ni ikibazo gikomeye rero. Ntago abantu benshi bari mu kwiyamamaza muri Kongo ngiye simbabona nk'abapoza ba Kisekedi, ahubwo mbabona nk'abantu bateza akaduruvayo. Kurenzaho cyangwa munsi. N'ubundi na akavuyo gakomeza. Baramurenze baramurenze. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushaka gushyiraho nka Fayulu uvuge ngo igihugu cya Kongo gishobora kugira amahoro. Ntabwo bikunda na bino ni intambara ahubwo yeruye. Kandi ni nk'uwa kabiri cyangwa uwa gatatu mu bantu bahabwa amahirwe yo kuyobora Kongo. N'ubushize baravuze ati baramurenganije. Ariko bose ni kimwe buriya nta fune nta mujyoyo. Hanyuma uyu Katumbi rero. Katumbi nibe nawe. Katumbi nibe nawe kubera yuko ikurikije patience ya Katumbi uburyo abaye muri Kongo, uburyo abana n'ibihugu, n'ubundi nawe azaza ari umupro-Amerika
kimwe n'iki gihugu cyacu kandi diplomasi ye yaba iri hejuru cyane kurusha iy'abo bandi niko mbitekereza. ugiye gukurikirana ibyagiye bitangazwa na Tshisekedi mu minsi ishize nk'ejo nibwo yavuze arimo asoza ibikorwa byo kwiyamamaza avuga ko afite indege rwose adakeneye ingabo zo ku butaka kugira ngo atere u Rwanda. biriya ni ibintu nyine by'abakandida kandi ni ibintu nyine bizamufasha gukomeza guteza umwuka mubi gusa. U Rwanda rarutera rwamutwaye iki mu by'ukuri? Avuga ko rwamuteye rwisunze M23. Yego niyirukane M23 mbere yo kurwana na RDF yose. Ikindi ni za mvugo z'urwango bahoze babwira abakongomani nabo yarahagurutse bari kurwanya abatutsi bo muri Kongo mu izina ry'u Rwanda. Ibyo bintu Tshisekedi ashaka kwishyiramo no kuvuga ngo n'ubundi azatorwa ariko n'ubundi imvururu zigire gute zikomeze ntaragahindura ibitekerezo. Buriya aragakino bakinye Tshisekedi M23 yitwaye nkaho irimo kubahiriza ibintu byose bayisaba. Nubwo njyewe ntabyemera entre guillemets iriya ni politique kuvuga ngo twarekuye agace bakarekuriye heze. Ntabwo mbyemera nko kumutega umutego noneho nawe yemera kugwamo. Babwiye M23 ubwo ndi kuvuga babikora buriya nabo kongomani bagomba kubona igihugu cyabo. Babwiye M23 kigomba kurekura bakajyana mu ngabo barabyemera biriya babyita gukurikiza amategeko sibyo. Hanyuma barongera baca inyuma babwira Tshisekedi kwinangira umutima kugira ngo amakimbirane agire ashoboke. So kuri ubu nguro nta kindi kintu azakora. Bizarangira abantu bazi intambara ya South Sudan ukuntu yatangiye n'ukuntu yarangiye birangira bavuze bati noneho kano gace tugire autonomy tugire uburenganzira runaka tugaha ni mu nzira yo kwigenga. Ntabwo ino Kivu intambara izarangira ishobora kutaba igihugu ariko akaba ari procedure igomba gukurikiraho nkuko Sudan y'Epfo byagiye bigenda. Ni ibintu bitwara igihe kinini bitangira batumvikana bitangira hari abaturage ngo b'uruhu rwirabura bari guhezwa muri guverinoma. Amateka niyo ibyabaye nibyo byongera kubaho. Bitangira hari abakongomani ngo bavuga ikinyarwanda batari buze guhabwa amaposte runaka mu gihugu batari buze gucuruza ibintu runaka. Bikarangira n'ubundi bishoye mu ntambara zarwanywe na bano ba Salva Kiir n'abandi bagiye bapfa batabigezeho ariko still Sudan muri 2011 South Sudan yaje kuba igihugu. Birasa nkaho mwibuke buriya South Sudan kugira ngo ibeho ni ibintu byatewe na guverinoma ya Uganda. Birasa naho Abaganda rero bafite iyo mission nibo bihishe inyuma y'icyo kintu n'ibindi bihugu ubwo no kuvuga tuvuze Uganda tuvuga twumva u Rwanda ibihugu nk'ibyo ngibyo. Hari ibihugu bari bimwe n'ubundi hari importance y'igihugu mu karere. So iyo rero ni histoire ishobora kwirepeta kuri Kongo y'Uburasirazuba. Ibyo bihugu byose byari biri inyuma ya Sudan birasa n'ubundi nk'ibiri inyuma mu buryo butaziguye y'abantu bahungu ba intare uko babita bano ba makenga. Muzihe nyungu se? Mu nyungu z'ubucuruzi kuko Kongo ntabwo biterwa na guverinoma iriho. Kongo yicururiza n'abanyaburayi. Abantu barebe statistique buriya Kongo yicururiza n'abanyaburayi cyane. Top 5 itumiza igura wenda nubwo batumizayo abakongomani n'abantu bibera mu bintu bya usanga bamwe bafite indege zabo bwite bafite ibintu bihenze imikufi ihenze amamodoka ahenze nibyo bagura i Burayi. Abanyaburayi nabo bakagura raw materials. Nta gihugu wavuga wa precisa gituranye na Kongo gihahirana na Kongo kuko nk'abaturanye ntabwo bibaho nkuko twebwe wenda duhahirana n'Ubugande ugasanga mu kwano amakonyagi ku buryo niyo tugirana ikibazo gite kigaragara ku isoko ariko ntabwo ari cyo kibazo buriya twagirana na Kongo ngo nkuko Uganda twagiranye ibibazo ibintu bikatuzamukana tukabura ukuntu tubigenza. Uyu munsi bafunze imipaka ya Kongo ntabwo byahura nk'iby'Ubugande cyangwa se Ubugande bugiranye ikibazo na Kenya. Hari ibihugu bitradingana mu karere kurusha ibindi. Kongo buriya rero trade zayo zishingiye ku banyaburayi gusa.
batumiza ibintu i Burayi imikufi ihenze amamodoka ahenze abanyaburayi nabo bakaza kugura ibyo ngibyo. donc kuba akarere ka mu burasirazuba bwa Kongo kaba katari kuri Kongo nk'igihugu byafashe ibi bihugu bya East Africa. Yego gutradingana nabyo kuko iki ni igice gikenewe n'ibihugu byo muri East Africa kurusha uko gikenewe n'ibindi bihugu. Ubwo se Kongo yabyemera cyangwa nta bubasha bifite nkuko na Sudani itari ifite ububasha? Nta bubasha yabigira, guverinoma ya Kongo nta bubasha yabigiraho bino bintu. Ni ibintu biba biri ku rwego mpuzamahanga. Ni ukuvuga ngo ireba biba abakongomani bakubimenamo amaraso yabo, barashaka kurengera igihugu ngo cy'ubusugire, igihugu kitagira ubusugire. Ariko uribaza nk'ibihugu bibona bikoresha isefa bivuze ngo ni ibihugu byigenga ngo bifite ubusugire, ni igitangaza. Waba utigenga mu bukungu bagutwerera intwaro za gisirikare ngo urwane na Sahel n'iriya mitwe bacuze utashobora kuyirwanyiriza, pamu zarashinze ibirindiro aho ngaho. Mu by'ukuri nta ubwo bwigenge ni ibintu byo mu mpapuro. Wigenga ute? Kari ibyo Putin yahoze avuga ejo bundi avuga ati twebwe wasubiza iminsi inyuma ntabwo dushobora kwemera uburyarya bw'abantu bo muri Europe. Bo bakora ku buryo utakaza ubwigenge bwawe. Ariko uyu munsi turigenga, ducuruza mu mafaranga yacu tukagura n'uwo dushaka igihe cyose tubishakira. So Kongo rero nayo amafaranga yabo yo mu Kongomani ni amafaranga yapfuye. Nta hantu mu cyumba umuntu abyuka agahita ashinga forex nta ubundi burenganzira akakubwira umucuruzi w'umukongomani akubwira ko katajya yakira amakongomani kuko abona nta kintu ashobora hari no kuyaguza. Ibyo bintu rero ntago ari igihugu kigenga ku buryo gishobora kwifatira imyanzuro. Ni kimwe rero no kubijyanye n'imipaka yacyo. Iriya mipaka n'ubundi bayishyiraho ntago bazi uko yagiyeho. Bwarakeye bumva muri Kongo. Ni nako bushobora gucyana n'ubundi nanone the same ngo atari ntago hakiri muri Kongo. So imipaka utashyizeho byakugora cyane kuvuga ko uzayirwanirira bigakunda. Bafite rero amahirwe menshi yo kuzatakaza kiriya gice mu binyacumi byinshi biri imbere. Yego, hanyuma Sam, aya matora muri Kongo wenda tuvuge ko nyuma yayo abantu bakwiye kwitega iki kandi giturutse he? Ikintu cya mbere bagomba kwitega n'ubuhahirane n'ubundi bwari busanzwe budahari n'umwuka mubi wa fanatism. Ni ukuvuga ngo bino bihugu byo muri EAC buri gihugu kiba gifite uruhande gihagazemo bikongera bikazashyamirana n'ibyo muri SADC bitewe n'umuntu azabashyigikiye. Abazi intambara ya Kongo ya mbere n'iya kabiri n'ubundi nikigiye kubaho, ariko noneho yo ishobora kutaba kuri tere nko kurwana ku mbunda, ariko abantu ugasanga barahanganye mu miryango mpuzamahanga. Ukajya wibaza ikibazo ni iki gituma abantu badahuza, ugasanga ikibazo wenda ni muko numva batigeze bahuza muri Kongo. Ugasanga trade zigize ama restriction menshi cyane. Umuntu akajya yibaza byatewe n'iki? Nta kindi kintu kizaba cyabiteye ni Kongo. Sam, reka dusoreza aha. Tugushimire cyane, wakoze. Twaganiraga ku matora yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo n'ibizayakurikira. iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu kwibuka ntawe murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare